Izveštaji o granatiranju najveće evropske nuklearne elektrane u Ukrajini koju je okupirala Rusija ponovo su izazvali strahove od nuklearne katastrofe, ali stručnjaci pokušavaju da ih umire. Elektrana u Zaporožju, koja je pod kontrolom moskovskih trupa od marta, pogođena je nekoliko puta tokom granatiranja za vikend. Ukrajina i Rusija su razmenile optužbe za napade, a Ukrajina je rekla da je ruski napad oštetio 3 detektora radijacije i doveo do toga da je jedan zaposleni u fabrici hospitalizovan sa ranama od gelera. Vest o udarima brzo je izazvala međunarodnu osudu, pri čemu je generalni sekretar UN Antonio Guterres nazvao svaki napad na nuklearna postrojenja samoubilačkim, a šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Mariano Grossi pozvao obje strane da pokažu krajnju uzdržanost, da bi se izbegla nuklearna katastrofa, piše Politico. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odmah je pozvao zapadne zemlje da kazne Rusiju novim sankcijama njenoj nuklearnoj industriji, ponavljajući prethodna upozorenja o mogućoj katastrofi razmjera kao u Černobilju 1986. godine. Svet ne treba da zaboravi na Černobilj i da se seti da je Zaporožje, nuklearna elektrana, najveća u Europi. Černobiljska katastrofa je eksplozija u jednom reaktoru. Zaporožje ima 6 energetskih blokova, rekao je on. Međutim, stručnjaci kažu da situacija u Zaporožju, gdje je stacionirano 500 ruskih vojnika i 50 komada teške mašinerije, uključujući tenkove, prema rečima ukrajinskih zvaničnika, ne opravdava upozorenja o katastrofi širom Europe. Rizici od granatiranja su ograničeni s obzirom na to da su reaktori zaštićeni sa do 10 metara betona. Kaže Leon Cizelj, predsjednik Europskog nuklearnog društva. On je procenio da bi samo niz ciljanih bombardovanja iz vazduha verovatno probio zidove reaktora. Napad na skladišta istrošenog goriva, dodao je, imao bi ograničen efekat, jer bi svaki oslobođeni radioaktivni materijal putovao samo oko 10 do 20 km kroz vazduh.